mong lebenkelele o thomile kgwebo ya gagwe ka nako eo leuba la corona le thoma ka ga ba palelwa ke go kgwetsa mošomo empa go oketswa ga theko ya matsapane o mo tlhokiša boroko. Ke reka mazambane mona mo strateng mona mo bomme bana ba rekisa ditapola. We have a challenge ya matapula le tamati. Tapola e tura hona o sa tsebe gore le motho a tso e rekang ko market le yena o batla a thole itsinyana. Se se gapeleditse gore a oketse theko eo a rekisang dikotsa go ba diphatlo ka yona mo bareki ba gagwe go latela se e leng bona ba kwang ka letlalo. Di-customer di a complaina tšhelete ga e hona le tšhelete ka di-350 e ba re fa yona e felela felele le zampane le ya tura. Beng dikgwebo go swana le kwena ba kgopela mmuso gore o tsene dilo ka bogare ka go tla ka melao mmarakeng wo gore theko e ye fase. Bareki ba re ba kwile go lekane. Njengoba kuyi-lockdown nje amazambane o re ga e sale ke le jwa mosepelo ba palelwa ke go reka matsapane ka ga tura. nje siwasebenzisayo thini kakhulukazi endlini. O re malapa a mantši ga ana motho yo a šomago gomme theko ya matsapane e godimo kudu ba palelwa. Kiletša mesepelo e re amile puno gampe go molemi wo phetogo ya leratadima ke yona e bileng bothata bogolo. Drought and rain affected production greatly in such that droughts limited the production because we were running short of water. But now rain, because it came more, it affects the production. It affects the production of the crop. Leuba la corona le amile gampe ka kakaretso balemi empa balemi ba bannyane ke bona ba gobetseng kudu. What government needs to focus on from our point of view is to physically enhance the access that we have of informal traders to specifically the market floor, but also to enable the logistics that's required to get the product into the communities. Tshepe ke gore bothata bjo bo tsene ka bogare gomme theko e ye fase gape go kaonafatšwe tšweletšo ya dibjalo.